Assalomu alaykum, hurmatli mekandoshlar, hurmatli ovqat oluvchilar, qandaysizlar? 2026 yil 3-aprel Batken oblast, Qadamjoy rayon. Bayaman Batır mol bozorunda bo'lib turgan buqa torpoqto'dun realdu bolaların bo'lishcha sizlarga tuğanlar tartib ko'rgazaylik. Nazaringizlar burib ko'ringizlar tuğanlar. Qancha bo'ldi esimga? 160 ming so'mga berilyapti shu buqa. Ming so'm bo'ladi ekan. Nasıl da oldu? Tuğandar. Şu buqa 100 ming so'm bo'ladi. 100 ga bermaydi. Haylaga qancha bo'ldi? Qancha bo'ldi? 98. 100 ga 2000 kim bo'lyapti? Berasizmi? Ha. Berasizmi? Onaga qancha bo'ldi? 112. Ha, 22, 136. Tuğandar münasib 122 bo'libdir. Münasib 136 bo'libdir. Yaxshi berekasini bersin. Ama bu kadar qanchadan bol torpoqlar? Angus bu deymiz. Qanchadan bollari? Qanchadan berdi bozor? 130 dan deydi. Onlar jamboshlar pachka. Sodasini aytmaysiz real duvolardan. Oh, buna torpoq maşallah öte sonuna genasın spot va? Bishkekdan keldi mi? Qiziqqanlarga nomer aytasiz mi? Aytingchi. 0553 bilen 10 41 20. Emet Beyli. Bolalarını aytib qo'ymaysizmi? 130 dan keyin bor, yo'q, bozor qanchadan berdi? Bozor bergan aytmaysiz. Kelishim borda qolgan, berekesin bersin. Esenboy qanchadan buqalaring? 100 mingdan osmosdan keyin bor dedi. Esen qanchadan berdi? 94 dan berdi. 94 mingdan bermedin mi? 96 mingga beryapti. Mana kun juga 94 dan so'rabdir. Berekesin bersin. Ama bu qancha bo'ldi aka? 103 ga berilyapti. Buna bergisichi? 106 deydi. Bunisi 106 bo'libdir, narxi 103 bo'libdir. Sizlarga qanchadan bo'ldi? Ha? 90 mingdan deydi. 90 ming so'mlik bir yoshdan o'tgan boylari 1.15, 1.10 plus tegeragida bu qolar. 90 dan berilyapti. 1.10 plus. Amon qanchadan bo'ldi bular? Bo'ldi 78-80 da tegeragida soda bo'lyapti. O'zing qanchadan so'rading? 85 ming so'm, 90 ming so'm keyin bor ekan. Berekesin bersin son. Qanchaga bordi? Novuq aka? 86 ming so'mga boribdir, berilibdir. Mashtarni ko'radiz tuğandar. Yaxshi bu ekan, soda ham bo'lyapti. 86 bertadi ekan. Realda o'z. Vaqt qanchadan bo'ldi bunlar? Berbeding 95 dan. 95 ming so'mdan sotilyaptir. Tuğandar boylari mana shu iki buqani 1.15 plus, bunasi 1.20 tegragida kengiri chiqsa kerak. $95'ten vermedin mi ökönting? Ha 115 degin, oşunday degin. Tam çoğun buqa. Yaxşı. Qancha bo'ldi akam sizga? Spot. 78 mingga berib aytasiz. O'zingiz qancha so'radingiz? Bo'ldi da mana. 85 so'rayaptir. 78 mingga berilibdi. Qanchaga mana shu torpoqingiz?
90 ming. Bozor qancha berdi? 86 ga berib edingiz. Qancha barda var? Туғандар бiri оны тегерейді бұқа тұрпақ, спатты тұрпақ жайлау қайдай тұрған 86-ға беріліп өптір. Мұна 78 мыңдік тұрпағам жақшы бұқ алды, алды да. Жақшы, берекесін берсін. Ондар сіздерге балаларда болып тұрған болушынша реалды балалары көргізі, иншалла. Qancha oldu mı ola ka? 85 kam var. Qancha berdi bozor? 76 verdi. Berilib aytı 76 mingga. 76 ga berilib aytdı. Yaxşı. Olamga barmı? Yo'q, bereketi var. Qanchadan bo'ldi torpaqlar? Berib edingizmi? 77 dan deydi. Biri 78'in tegereyine bu torpaqlar 77 ming so'mdan berilib aytdı. Sizikcha ka? 76. Бұл дауын ұшындайлы бұқа тұрпық. 76-ға беріп едіңіз. Базарда болып тұрған, болушынша сода болып тоқтығын реалды олар туғандар. Содасы болып шетілген болар. Ама тұрпақ қанша екен? Bu 82 jarımga Alın. 85'e satıldı. Мұнан 82.500 соңға сұрап атат бербей тауыз дейді. Bundan kaçağa satıldı? 85'e gitti. Sizler sattılar mı? 85'e satıldı deydi. Bereketi bak ha. Qanchadan ekan ma spat torpaqlar aka? 95 ming so'mdan kem bor ekan. Mana to'g'onlar jaylog'i, ayday turgan buqa, torpaqlar o'ta so'nin. Mana jonboshlarini qarangizlar. Qo'ldan qarangizlar, Allohga ochiq. Жақшынақа жерінен екен. Қайсын? Чорный пестра деген ұшыл болса керек, а? Спат оқшап тұрады. Бозар қаншадан берді? 85-тен. Қызыққандарға номер айтамыз бі? 0771 82 90 42. Туғандар ұшыл әкеуізден өті спатты. Сапатты бұқа торпақтары қормайды. Мынау еке сапатты торпағам ұшыл әкеуізден екен. Ұшыл номерге байланышыры. Бұлардың бағасы қаншадан? 90 мing сомнан кем бар дейді. Жақшы бұқаларды қарайды. Ұшыл әкеуіз. Жанбаштарын көріңіздер. Жақшы. Өте сон дері. Берекесін берсін базарыңызға, содаңызға. Қанша кемін ол аға? 80 мing сом кеми бар екен. Qancha berdi bozor? Emel aldınız mı? 80 ming kemi var ekan deydi. Berekesini bersin, yaxshi. Qanchaga berib eganingiz emel aldım dedingiz, ha? Yaxshi. Qanchadan seniki torpaqlar uka? Qanchadan? 65 ming so'mdan kemi bor ekan. Qanchadan berdi bozor, e? Soda qilib deydi. 65 mingdan kemi bor, soda bo'lib deydi. Berekesini bersin. Tuğanlar veteriner Absalom aka o'z mana yerda konsultatsiyalarni beradi. Mana Ishoq Qo'lotxon aylanidagi Boyaman Botir mol bozorida mol jonlilarga dori-darmeklarni doim Xudoy olib kelibdir. Üstüge çaçasın. Hazır hastaya koyarsın. Absalom aka daraxtlarga ham bormi? Bir жаңы нәрсе келген адамдарға, диқандарға, бағбандарға жаңы, бұл жаңы емес, сайыз малдан бері бар ғой, но биыл жаңы келді. Жоқ, сізді тартпайды. Айта берің. Bunu biz hazır bağbandардың, диқандардың pulu көбі азот селитра машинаға кетеді. Осының жаңы заменасы анан жақшыраға келген. Бұл дарақтарды астыға құйылады. Астыға құйғанда Сөйлей берің. Астыға құйғанда бұл 30 түпке жетеді. Азот селитра мочевина амофос қылыштың керегі жоқ. Үшін ішінде бардық азығы бар. Еще бұның іші плюс бактериясы бар. Россиядан келеді, бұл Новосибирскіден. Анан мұны қызматы өсшін жақшыға тамырға күш береді. Жердегі пайдалы микробтар санын көбейтеді, жердегі азықты сіңдірі береді. Дарағыңыз тұнық болады, денесі. Мөмөсін чоңойту береді, пішіріп бірдей стандартқа жеткірі береді. И азыр құйғаныңыздың пайдасы ертең гүлдеген малды күші болып қалмайды, қорасыны жақсы қармайды.
Еще плюс бұл баяғы qoralaganda күн резко суып кетеді, мөндір жайды. Ошонда дағы қорасын төгермейді. Қармайды екен, а? Мөндірлікті қармайды. В общем, дағы беде будайларға іштетсеңізден мұның емесі жақсы болады. Туғандар экологический екен да бұлар, а? Бұл таза, экологически таза. Бұл көп адамдар парник қылады. Парникте баяғы көчөтөрдүн өсүшү сарғайып, жақсы өсө албайды. Ошонда 10 литрге 100 грамм қосып чаксаңыз, парниктердин өсүшүн жақсы болады. Тез жеткирип берет. Анан көчөтөр қалың болып қалғанда сарғайып, алгиде ничке болып қалбайт да, муну жоон жақсы қылып жеткирип берет. Рахмат, өте сонун. Анан беде будайларга иштетсеңиз, селитра мочевинадан жақсы таасир берет. Bunun özünde жазылған 1 литр 7-8 тонна göngü ордуну басат. 1 литр су 7-8 тонна? Bunun 1 литр гумат калия 7-8 тонна göngdүн ордуну басат. Ито göng баягы чириген кара топуракка окшоп калган göngдү. Эсеби ушул 20-25 тонна göngdү ордуну басат. Сиз азыр беде будайга чачам десеңиз, бул 2-3 гектар жерге жетет. Son ne? Bas kança basını aytıp kettin bir jol. Bol kovasa 600'den 700. 600-700 som tegereğinde ha. Bol kelişim bağda eken ha. Kelişim bağda. Nomer aytınçı kızıkkanlarga nomer aytınçı. Danası atak 800'den satar. 0773 03 03 57. 0773 03 03 57. Tuğanlar bunu Absalam akaz bundan mal canlıklarga uşunday dары-дармек, дарактарга дары-дармек veterinar aka özden konsultasiya oldu. Kenen baylanışıp hayırlayıp konsultasiya suraşa öğret ha. Öte son berekesin bersin. Kança 3,5 boldu atak ha? 3,5 oldu. 63,5 boptu. Yani 63,5 63,5'dan boptu. 64,5 berdi odu. 5 som talaş vatdır ha? Sizi kança boldu ha? 68. Takşı. 73'ke varıptır lan. Kançadan eka buna torpaqtır öspürümdür. Ha? 75 ming somdan keyin var eken. Optumasa 70'den sonra 70'ke jol koya beresin optumga. Bereket var. Olmaz nomer aytçı. 71 meri. 0771 82 82 90 42 tuğanlar. Jaylauga aydayım degen tuğanlar baylanış körüberser. 1 metrin tegeregidegi bu torpaqlar 70 ming so'mga optumuga ötüp berебиз дейт. 75'ten keyin bar дейт. Uşul kançaga bereke boldu aka? 54.500 so'mga uşul torpaq ketdi. Bereket tuğ. Tuğ. Kançagan kuançaga 55. Sizgiçe? 55 59 qalınıptır. Bunası 59 qalınıptır. Bunası 55 ming so'm boluptur. Berekesin bersin. Kançagan buna torpaq aka? Kançagan? 56 deydi. 55-56 tegereğindeki buqalar, turpoqtur, öspürümler, tuğanlar keyingi çıkarışqa çeyin salamatta qalыңыздар. Assalamu aleykum ve rahmatullahi ve barakatuh. Abrar aka, ma çoğun buqanız qancha boldu? 90. 190 mingga berib edingiz. Buna buqanızçı? 197'ge berib aytasiz ha? Berib aytsiz şunu 97'ge. Ge beriptir. Ökönü, buna ökönü juğuğa 185 ming so'mdan soda oluptur. Bunasını 97 ming so'm surab az berip aytat. 197 ming so'mga buna öz şvetin berip aytat. Şiviste. Yaxşı. Tuğanlar anan gelip ona oldan 160 ming so'm keyin bar ekan.